بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, yarjorenga dakika banur hadisi bazima ulawana nomonano wafanyiha oskalaweinu wahe efren elargi haunga wambao fren kase nga wambao fren elastiki hamande ya waziri mzamani za barzanda ni zahatu Muhammad Abdullah amba fren elastiki handani do shukria serikali na hifadhi ya hatu hena mnawafanya hifadhi shukala wenu haukaya imesage idawla waruhawi weshe bonze isa iwaswidi message iwaswidi nangara shukuri yao tena wandu ikao do waelewa ukayangelazimu wananyasi wajitamke mbabileo ili wanduwa woneze ndabo za hao kayezo ndabu wujwa usanganyi hana wujwa waona nao kinyume nizo ambao nano watuwaze mvuza hao ilo mwana nofanyishihe haukaya waelewa ukaya wamba ndabo zinji komorika simionano wanuka subulu wajitamka na abo leo wanduwa onokaya wajitamka hala ni ngwajitamkao shango wajumambakaya wazilo atijitamke sina muda banu rukawaona onjo mijini we lazima shukurie hifadhi ya hatu enamna washinda wa dejue umsajaja warhofani warma mjwa muroni zonjuwao rudoishia zendrabu panda hubalwa jina benu balwa amjokaya embajini ho haina tasi hoto balwa heze hazi kabati mndo ajoro haende bunjoni mahala yende azilwa ikaka filma makatamiti zilwa kabati eza saya ekamnu ngojipango mruta hamagari yalo normo atujamakaya ngabo gari rasuliwa matanti ngabo gari akabale magare menji ojo ujilaza hata usiku amaleo ya roha baka wanafanywa control fahed serikali bao woje azmi ya hakuleo siku amaleo waje wasonjani watahema gari yayo ya yende yalibe ze patanti za hao neze ama lamanda za hao ko kwa jashna wa parsahale she menje uzingarwa leo do juzi kama magarazilwa shawa yazilwa hezi hazabonge lazima tuchukulie hakaya serikali wajoka wajua mbali tifanyihe sha message ya serikali yakanzayo ni se dunia isayo ni siha kawana nyasi ngwambonda abo haina si woto jwa waambia andu kamti manifeste hawakubali andu kama manifeste juzi banu andu kinyumenezi ya Faransa waruhafanya maandamano wazilwa wakubaliwa dua hezi hizo juzi katafanya mifamili bana kwezi yele message ya handani kaya ya message ipase izabilino kaya wakamba kwa na utaruhusa shaizo ndabu wataruhusa baishe wabadili Islamu wanzafanye wahadaya wakumori shao muhimu ya message sonumwe dunia waono kayashe wanduwanu majindu ya ndabo ngwambao ndabo sha ngwabuli wao we sha ngamanzoni behemna message tena bana amjoka radhi haukayat numwambia nukayashko nijibia
dekamono wanduaji nika wakili halafu warende hado watini mwa Abdalla Abdu Hasani agwa etafsiri ya muhindi haina katondono na Abdalla yabo yo watendeza imaveke na mwene marongo ranzi mamesibani hanyu kanyidoona wanoy communication ya siasa yunu makhsus e communication ya siasa yunu makhsus e ka wono metro mzimba wono metro Mahamudu wono wanu ajini ka daraja za ilmu Abdalla hawasindiha hamba na morongo weranzi mamide mzee njendongo we homisoni ida ada makaya simambiani ukaya wanu mavehele ya siasa wantu wandu wajuwao siasa kwa tujua communication ele bunjo ya bila leo wanojua ulifasiri hindi ya kisiasa wanojua hangalia wame Abdalla na Yusuf Ahmed bana de leader wa opposition yabo yo utosha haina mndu mndaqili mnda hikma ya siasa haina mndu mndaqili mnda hikma ya siasa yema dhamana ema kumredi ya siasa wo yeho atomisuzoni wajawarongo wa bahezen kamba zaurongo mandoni wo metro mzimba wo metro Mahamudu wo zindobi warongo hata halafu yema leader wa hao Abdalla Abdu Hasani na Yusuf Ahmed bana wajawabaya yabo enge ani harma wanru wa siasa wojo jansa ya wema ema kandida opposition da wao shando wafanya siasa tindema la ba majindo ndo wafanya siasa wazo hijua kaka wanru wajitao kwa ndo siasa shakwa tujua harma communication politique yabo isairongwani yo urongowe namna hiyo yebanu watu hamadani mjini kaudaraja mlona parti za siasa mwambao msomo mwambonga nyakili ngamrengo ni agwa ya mrende ni sashe ya hachomo tiarwarie ayaka kweli wanu wandu walewevu wamlewani walewevu amudina jeika wamlewani walewevu monsi karonda rangalie wakomori wafikiri gwendwa marongo za nyumeni baada wamba waziri wa tirongowe ngo unazotsanga minyanya dala mahadisi haze Facebook dala mahadisi rona mingabi asaliti president sijihini ni jau karja kubali kabana ukaja hani kabaja kata mandongo ya enzamana ya roharmu mwana noula yito maraviha marufu ana mdanda hini bala haraviha ngema zanku huwajiba habalele vushe warejemu hao shakabata hata mkomori ya hunana na faida harmu mwana nole winu namnambi eza change ele fijela kautiniwa kawajo badili nongo yoma ndemano muhimu ngana dhumura na barabadili yembadili ndi yema kalimanda alawayo dumnyanya waheze konferansi za ndrazida tirazida ndrazinda namnanyangula kabata hata manongo ya badilia maneno kufuru ushi waremale koti wanyongo wenzao haumdu anambie ye manongo ya badili leo hosoni mara isazaki ye manongo yuduka ujaizia zevotitirelo zangwa wala kabati par contre gona nongo wakanda mbi wako mori tujako komorwa elewa rishindi ha rimnini hata kamjajuha ngarjoenda makandida hakaya Yusuf Ahmed bana mbakaya ngarjo shukurun le pinda ila de message wakandaji wambio wandu shanga lazimu wake mundu boko yani rimri heramende ya hamba sha omwe sisi na monga sina makili ode metro Mahamudu na wala risiambe sisi
yune mana boko mono suvamet bana barongo wao ngambukaya rirongo wa hatari shindiha itafsida bana raba hata kamturelewa kwa komoro yabonge ngarjo shukurin le pindare ne makandida ila de message yakanza ijeini kiwa wakomori zilari mwambia nikangwa johenda makandida ngwa sahobo vira shaizo wajino sawo maji kabana urejei processus ningoni yeseni sai hatiwa kamjabe hamdu aferi hanyu gamjo udunge processus hawa kamna henda shaka bana libere wa mru bahari ngamanzo mwendar mavoti kama na libere wa mru kamna ushangaza azali mabemo mbioni kamna mshangaza kama na libere wa mru hakaya banu mwata hawa libere wa oka wati kabati prisonnier politique kabati exilé hunu faranta parce que mono mbakangwa wono asihe lo kabati usiho yodala makaya elama utarajo ya ndrabo mwabaga bandu watawa kisiasa wa Faransa wa mwana warejei kwa na urejea kwa kawati ngwajiju wao eshatonga wakanti hunu shenge kwelinga bondo atawasiasa wajukwa si hale shakwa na usiha akangwa joka ya wenji wa hao wawejo de turne maliza daula watawaja kanti banu wenji wa hao wawandua wafanya ndongo za urahitwa wenji wa hao wawandua panga kudeta wahukumu na mahakama watawao shenge kwelinga wa exile wajuka wende uko ngabo kartasi ya waruhusu wende shango juema unaso henda wajihadaya maana kwa jihadaya leo inua mbaba watu wa siasa ngao makazi ya utawasiasa leo bwana mje kwa tusi haka ngao kabala ngwajihada yao yabo hizo ndabo kabati mndo afungwa hasiasa wakati ya bolosu ala ndabo raisi kana usamihi mrubadi nga manzao ewendo bobaruani na razida nyimba boskari ngombe raisi kaya rifungua wandu baramba nyimba baruano katakanza ufungulwa hurumu wandu upua wandu hata wanzi habarua huisinye kutasama tabari ndikunga wandu wanzi habarua wahereya wandu heparti jua walo bonze banu wahereya ibarua yo watu isinye webesha yemrabombeshe dokongo jibi wabo sambi aliyo bala na mbenzo faye sambla bahate mwinyi waengu juo kaga mjibi wao buyafungwa alo bala shanga mumdumia ukisiasa shamdo kwa ndu zahe na ye wasawa mrabuani kwezi abonge yaka tuandana angalie haruma umonanu wabila leo doona ukaya hakikatan tizamba kaula shambani tusobarini wala wandu ambahari malideri wanguhari majuristi wamonga una akili horendo nkwarwa ivuruzo wonsa balagwa ya rwariye haibu tena aibu Yesu mbiani ma tindisoma lukaya zana mbiani yale message opposition kanza yambe kamjarishilia kamjahidunga abasainunga rjo shukuru rile sibiri tihale bana mwe daula ujotamhono ujotamhono ya convoque ze vote ani anuko ujoishi ani yema date ya ze vote kwezi tihale yabo ezikao ze vote wajo ujuza eze date za beze candidature ngamjo udunga etre ngamjo ile mbele ya shahoizia kamna huizia
kamnashira mwenjeza mnumba hanu hakamsamjito marengweni mwenye baraka hamnumia ani hamshindi ni wenza. Yole message mimi ndio kumwambiani mimi tkaudwa kamjo kama kandida. Yole message for yala wana nasu Ahmed bana ngari jo shukuru rende harmaze voti mwesheleye iyo mungoni mwaze message haurambe yo de message for yo de message for ya towolwa ni Yusuf Ahmed bana yayambio wako muri leo dokonga joinda makandida halafu ngufanywa hama kwa tirazi kaudanza angali heli ambao ngufanywa hama katirazi shaizo sisi rizijua kamjo utasaya hata shangamjo hena makandida ngamjo udunge prosesi jo kaya ngamjo jamabezi hibo yo ferahani shangamjo kaya yosi mimi ndakamjeni yabonge kejelazimu leo na benongo zinji leo kejelazimu na benongo zinji do utokaya niambieni wandu maudamba kaya ngabu za nyumeni joka hamba muda mwinji kwa nyerongo ngonyera meza nyumeni na wakiamda na mbemba nongo wa nyumeni nyangwa bala ela ndala majaya dawila minyanya ya idongo hangba rangu bala hata leo da ilawu yo kabaza badili risha su Muhammad bana hamenge tayara tinda mwahe habala wana jana na mwangalie na boza hawa ndwala hata rebojola hisa kujaona liderinzi yani watawapia kujaona mdwadu Yusuf Muhammad bana yarengewa na shewahi ya watende zara kwanza wafanya maandamano haisha mnago mzima hendeze mbio saule na bala wa gashi wazirodi ngoni zamba tindami yamba muallim gashi hama wazirodi ngoni wene zao na mwenderi mwase msenga mjo asamahanya mwerte msenga mjo uona gashi ya zamba abuka waremwa mbabudu wazirodi ngoni watawa kwezi yabonge watukufu wajamalifu mridunga obana rimwambiani ngono rimwambiani wezi ukaya wandu wala kwa sina hata mafikra ya diskuru nzima eminyanya hao mzima wamuhimu hao mzima ngwanzao azalia rohe wanjie ngwa uzisiwa umujani banu ye ngwanzo njie wafanye ye wakaya wafanya kwa tina jawabu wendeleo watorejeza ila minyanya ila uyo kabata hata diskuri ya zamana ya tolu abo leo minyanya na ushi yes. Kaulinda mimi niende diskuri na kaulinda si parese puya kamuhimu na kawitaha no kongo ajo shukuru wende harumaze voti hakazi nizualinda ongwalinda voti wabali wakomori kartonda voti karna kubali wahada wakomora tashabala mwanzo kama ngwa gardeo wandu wajwa voti maudu ili namna wao waelewa na todo garte wandu ramba banu kartukubala tosoniho garjo jarna makandida amambioni kaze voti le dujazima ele dujazima deuxième tour ko morizo sifu zihazifanywa oneserse no washangirio yezibanu
ani namna bokoze voti zivire hagwanzima tunaweza zifanywa za kisiasa naomba Mwenyezi Mungu zivire ndo hina mna lazima yao lazima kamdare mwa bizima lo wao na wakati wakati ujiprepare wakati wa hata ubita kijinga haja ndio tere hare mwa bizima umsizoni alo wawa bainga mjo wawa ngal jo wawa shele bizima imachike na ukanare du jeu kwezi kabatare du jeu kabati deuxième partie kwezi kabanu inu prolongation ya manda fasirabu hindi yabonu ngwara dakika mongo miraru ono hawala ka 15 afwan esaineka ya wanjia bibu hali yabo dakika 15 zisa yabo ba hompira wisa ndi heli machini dikorelwa inu prolongation ya manda yenje zao kwezi abongetsikana rabyo kaya mando mzanambie imbandongo ya enjeza imbandongo ya enjeza haruma za diskuru za hemejindwila wayambaleho na zilawizo na ila minyanya na ulaushi shemana leo na rengo mnongo unu she o makalime menja mionga joja maudu ni jena leo kaya ula shambani chenda usobarini mparwa naibu ni wandu wamba mali wa siasa Abdalla Amraliani ya dongo mtendezani jawanate tina marongo bani de majindu na marongo ranzi mio jona ngwa wisoni mino jona ngwa wisoni laibu kuu ya mwela mazankuhu wa malideri wa opposition mwela mazankuhu alinishukuriye zalo mwajalika wanu haruna opposition ila haruma ye freila wala razida wala katwaziwa wala animatori nanokole razida ngetsini mwemindu ya Abdalagwa harendo animatori Abdalagwa harendo anideri sijabotira zida bahi sabutonde nambira zida nambira zida watuka wa urongowa yema hautongo baminyanya no jitema zankuhu ujoda za ukenzo jowandu chahojire ndani horende animatori wa Abdalagwa hulimazi mwele mazi ni mali deri wa siasa makaurendo asihinu na Abdalagwa ya mhetsini ya mhutubieni sinema rahia shade mali deri kwa ukubali wapange programu wateleze ndovi ya dungoni Mzimba ya dungoni Metro Mahamudu ya dungoni Lovi hata iji Abdalla ya kedingoni mwandua upia yuaibu na yaboni kamwiga ani josinongo mzerambu wao josinongo mwelewa kamwela mazi mba hanga mlenga unayo haina mwenza akili lazima ajuzize ebala Metro Mzimba lewe Henry ebala Mahamudu lewe ukahindri eza hedu zangu Muhammad bana afanya taji heza daraja au kaharongo wa musoni hamba ende mzee Muhammad bana afanya taji heza daraja hamba mide mzee mlojorongo wa musoni yabo haruma wandu wenza akili haruma wandu wabima siasa haruma bunjilo jalla lafanyi haleo baada mwambia kumwelekea mjana makandida wandu wakashe emalideri wa opposition da wani wa he friend da wala Abdalla Muhammad bana izambo sindami
wodoza akili wa siasa wajodunga gunjola leo abwasa wahantu kaindini emalideri wahe frein kase hauye frein lastiki Abdalla na Sufu Mohamed Bana ne yangwa yani rambe Sufu Mohamed Bana sha kweli wandu hamadani mwangwa msomo ganyankini Abdalla ngumtendezoni mrongo ya jam ndongoleni msoni mparwa naibu njeza maji levusha kalna mruhani hatedi na yise kalna mruhani hate dunia yise kwezi lonja dan kemle hakaba ye message muhimu mjebe hamahudu shabo ni wana madaraka na bitaban do shukuru ya serikali hakaba ha message mkuu husulma in African husulma wala wanabari kumurika wasimandamano kumurika wasijao e message waswili kawando andabo ngwajwa wonana kwezi yabo mrudo kubaliwa no haraziziwa yo ukiri e message passe Bueno, message passe daula wa unisa wa ulemegu kwa ndo andabo wanua nafiki kwezi ngabo bozingara tena leo ye hindri doko wananyasi wanu kwezi wananyasi wanu wamba ukaya wananyasi wanu wamba ukaya ngwanzo wanafanya maandamano ya husu yani mahadisi ya husu lisupanya la maore wene wabaki makufuru na ude wanu na upandu shewo amade mshenzi wa razida namna zongoza yani eminyanya kawamba leo okumurigo mazahidi maudu ukuwa sinisiwa wa makayamtira riyazinu ikamra riyazinu wakubali wasinye abo maudu ngabo haki ukakwanikiwa mrongo ukawaharaziziwa maudu ngabo haki abonge lazima anashukurie kwezi hamwiso tigitiye toni saukaya imalideri wa kabala wajeza maji kuu wayarwa wanga umuhiswani baishe wa ila bahari mfukare kezna uroha haukahindi zo Abdalla yako ya warenda leo wala hawatarumashoma shamazankuhu hagulia maji emazanku wana gasongozungulia yewa holele ya moju hakaki siasa wenza akili wa siasa wenza hikma wa siasa wa ufasiri hinamna wandarongo wao bahina narongwa bala Abdalla agwa ye Juma Mahamudu ye Juma Metro Mzimba ye Juma wa haina mdu atenarongwa hana Abdalla ye Mjuma dokesi Mjuma Sufu Mohamed Bana mbabyo Sufu Mohamed Bana ngamu amumferesheyo bakaja kubali yangwa ye msini mwa Abdalla agwa chowandwaji wakubali kawo tsini wowo tsini mwa Abdalla agwa wakubali kamwe wowo tsini mwa Abdalla agwa ngawo maharoni Abdalla agwa yoaibu yaibu yokero porto mlawani ngejoba kyabo kumorado sheleya ngejoba kitareha wakomorado sheleya kwezi nano ambiwa kumurukaya ngarwa fereshe yao bana wakubaluka ngo wendao harumaze voti eza harumwese ni kwa tina bobira yoisa ibalwa sai hantiwa abukana kauka na bamdao no afarie mwinyi ya waniko hao kwezi ni wakiki harumwese ni kwa tina mdu nabiwasa wajitala kile wajibaya ninuambia ukaya ngwajwe kama kandida
kabana badili nongo ramazo nongo hamba itone za badili elewa mwamba ngabo maprisonnier politique wauka wati ndio maana kukona ndio fungula maana kawati maprisonnier politique mwamba ngabo wandu watawa siasa makazi ya siasa wajahunu wamba warejei kwa na urejei hakabala wajikaza ndabo kwa jatawa siasa na nyinga mzijuao shenge watawa siasa wajosa zao changu wajua kaya ngwajezo ya watimba ngwajezo chasonga mahakama ya watahao ya bongo wa makosia dema na bakaya ngwajo ufahunu njoko na usaiho kwezi abonge hoja mrasmisha zalado hamba kaya ngamjo kama kandida msamz rasmisa leo na hizo karjaka udute changarzi aminiu na sirele wahama inamna marongo wale bala mkambeli teria wahanyu Abdalla na Muhammad bana kwezi mwambiani kanywandu mpwende za siasa nywandu mtsabu hao siasa nywandu mfanya mtsabu za makapuka zo mwambiani haina wakati leo nja mkaujuzi wa Komori mwambi wa Komori mjijani mjieze madankuhu mbalia na mbalia mdolenga mahenda she ilevushe loka na mruhani hata dunia hise dini mshukurieni bumakubali ukaya na mwambiani karazida ulati mdulona hata manongo harimo opposition mwaje mwe confirme kaashe razida wala mdu utorenga mikiru watowe mnyanya bahi katina hata bankili ya utanga razida lagu hintu na ilale baraza alianzo kani matora mwaze voti na nimba noko kujua wanime ka mabunjilu ya atom nyanya ono nishukuria kaya atlazo zamba kwa katojo kwa to hakliru milwa ikana mwa kontuondo hani haina mrambe manogeza akili razidanga mjowo na kayeye kana ubamba hanu wenza maana atabdala hamshindi razidanga kamba hindi leo Brazida kujukamba hindi kaza ho ani diyo bahi no kaya udonko amikiro to maneno bahi yakusata tango tsanga ngawe tsini mabdala agwa tinawe bahi ngono metro Mahamudi lona walon tsini mabdala kujuze Razida abonge atampaka ndabo gamjo elezando zanongozo mauru tatskobira leo nifanye mna mjimliso mtiti haruma izonara mbwa leo atampaka ndabo nyimridunga ho nomjoka ulidunga ni wananyasi wahe frankase na mrawe mazankuhu majieza mdolenga shelevu lokal na uroha hata dunia ise wajazakumullahu khair.